Ia sampajange itatongang ilisari sikiri. Ia sikiri namode na Thomas sampajang waditu jama. Tapi ia sampajange aja lalu mutatongang iko dem palisa jadi layato roto pada makana law ko pasae melibale tapi deto tu nak ko papasae kembali itu bali itu tapi ingerang itu tujuanmu tak law ko pasae melibale betul kan law kamamu pasae na degaga buat bale muli rogi ko tu nama kira tetap kamamu mas sampajan na dega di mo sikiri na tu tau rogi na tu nang katau pa wi itana mas sampajan na maji na tu lima kalasi mo pa nasabak po ngalata lah makada urus agama aku na iya ngurus ilinomo tanya urusan mo itu linoy iya ngurusui yang penting ngurus agama aku. Degaga papenya mamundreseki papenya mangena rekosiruntu ite po Allah Ta'ala namoko sampajange na rekosiruntu ite po Allah Ta'ala si bettui paringarana ina degaga nyama pada masikiri itawe wala zikrullahu akbar nasiruntu rilala paringarange ina iya tu nyama makanya upasangi ia komelo ki manyama dilalan napakasiwenge lisari bi paringarang apa iya ko baca mi masesaki napai lima ya na baca teh ni pa aja masemeng betul kan naroko no itu iya tapi iya nama kanja paringarange makanja batena teh mak baca nama dari dia je 20 ni ayat tu maka mau pasilaluna je sedih magai karena ada kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah iya rota sapa nama kamu ti galalan iya namelo ibicara meningkatkan iman pekko kira-kira caranya ya patatam betapa kira-kira tesa gak kak tanaiki maga kira-kira caranya patatam betapa iya kokui agamae dalile bicara jadidu imanikum bi kalimatin la ilaha illallah pakabarui tepakmu dengan kalimat la ilaha illallah ya jeng katu carane patatam betapa ibacai ipegaiwi bacai la ilaha illallah iya tapi aja nih baca bawah aja tu makna la ilaha illallah ilaha illallah apa namoda koro makumatoro bate nama baca iya namo tu dah koro maca tu makna la ilaha illallah maca tu mak bere salam burung dio makna assalamualaikum kira kan maka itu pandrite palisa itungka lapalang iang kay mutapu pasibetui si bawa aga maknana yero lapalang la degaga ilaha puang illa rilainna illallah alena mi puang Allah Ta'ala iya ko makadaki degagana alena mi bawang ina tunang kabaca la ilaha illallah nagatapulyawe lokko sarana napanapano ko sabla atau napanatilaw kiri napatano ko jantun na yan ito nakada la ilaha illallah nabawal lokor yan ito ng karate la ilaha illallah la ilaha illallah nasaba nabaway ang katorate pami itu Dewi Sengir jadi maka dasya kan naibaca ini malibawang idi mani apa iya tu ko bangkum makunru na 10 mimane yasa napay siwali matarat tu iya ko malak day makunru yan namo ko matarat-taram mamoy namoy isangi mi matarat to yan nasaba matarat-taram man ni makumatitu ati iya ko makunru-kunru memang nakatalo mi tabaca di na mainga ay diba
Depa. Jadi yana tu nak kadang kayasan batas maksimal penghancuran kekayasan. Iya kowe si ratu daraja rede. Iya na wae melo iparede si ratu pada raja. Tapi iya ko besi melo iparede si sekbu pada raja lebih. Iya ko baja melo iparede ya sepi. Narek ko batu melo i hancuru seko pada raja mako mati itu si kiri. Iya ko malada i macare paati nakapi itu mita baca de pernah maingat. Iya, pada mo iko to masasa. Iya nadara loka. Narinso ano mita pakiannya dia na melaga. Iya to ako awaw ni ay namo ipasarlo minya sampakan lagani mako mati itu ati. Iya na malada may gacarepana ina pegay-gay niya baca. Gang kayulip pabetu. Iya, yan na to nakalato pandrite sikir pida. Siaga biasa sikir pida pak 70 sik disebut. Biasa ki baca la ilaha illallah cicam itu dah na 70 sik disebut. Kita coba-coba. Dia tu na metah. Dia nak kena telujang. Ia na biasa sikir pida. Pada batu mah kada seko papalana napa wa direpai. Jadi ro ati ro kode panang kana batu sikir la ilaha illallah. Baca akap 70 si disebut. Ukun itu betu ya tu. Ia na biasa pida. Kita coba-coba. Nama kau tu manu makan dah letuk subuh maka galak tu dah mak doming aku belarondang ni pak desa ni letuk subuh dia nak cau nak sirah tu jang ni mak kapek kau tu masih kiri na dek tu aja ke ya sikiri namu komi bola-bola galung ni namu komi tu darah dek tu nama kada mesti patu dah tahu apa ia sangi sikiri tania sampajang. Ia ko sampajang sastogang isampajang untuk masih kiri. Ia sikiri namun itu mas sampajang. Ia namanya kata tahu salah pahami. Nasa yang penting masih kiri nama sampajang nak tahu pusana ia tu. Ia sampajange itatongang ilisa di sikiri. Ia sikiri namun dia nato mas sampajang wadi itu jama. Tapi ia sampajange aja lalu mutatongang iko dia palisa. Jadi layato tu pada makna law ko pasay malibale tapi dito tu nako papasayan kabale ito bali ito tapi ingerang itu juammo law ko pasay malibale betul kan na law ka mamo pasay na de gagabuat bale muli rogi ko tu amakiro tetto ka mamo masampajan na de ga di mo sikiri na tu tau rogi. Ia na tunang katau pak we eta nama sampajan nama aja na tu 5 kalasi mo pa. Tapi dia tu aku kuat tadi. Ni magi je nak pas sampajan maka gala pas solo igalun na tahu. Pas sampajan dia bali bolana ni masih cocok. Pas sampajan maka seke. Suruh masuk babana dareke gang kasiku lawan na 2 sak bumi nasumbangan dito kago ko di jadi iya rositongan na sampajangi telu lepak lillah kedo timui ya sangi rukun kauli dito na yamanana rukun kauli Allahu Akbar takbiratul ihram Fatihah tahiyyae at-tahiyyatul mubarakatul latu Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad napa bere sallallahu atau tame rukun kauli dena sasampajangin na rekodena kedo timuyero tapi nateto si maliwang taliwa rukah nateto pak angkat ngato tu tahu bela namo atek ko si depe na maganggu to Allahu Akbar aja sawis asan na
Natengi agama. Apa iya ko angka tahu mas sampajan na iganggu? Aja makada iganggu. Angka pendapat ulama uruntuk ko kita makada. Iya nangka tahu mas sampajan na demo sampajan mo gesay madosa lupo ko. No? Ide na wadding. Dia na wadding igesay to mas sampajan ko dia na to mas sampajan. Yan na tunak kada ya kong kameki macho aja mo gesay na rekode pamutura kata dere makada ni pendapat ni rode na si cocok na sepik ko niris sama kada sampajanga kada jama nakagang kakode na yan ipatada lima ko salengkana nakaimen recede salengka atau na makadaw masampaja perlu ye ya ko salengka abiona na penre makada masampaja sunna ye ya mititan re pikko ni kode gamen re ura ni patada na to lima makomi apa dia na paham maka dia tahu pandrita papikir iya ko makiro atimu na malau kurang iya ko yaki ko maka na masampaja perlu aciono iya pale ko matanga ko masampaja na masampaja sunna ni lolongan no pasidak kabira jama kiro yo po ko yaki ko maka na masampaja sunna ni kapang elono mo salay ko masampaja ngokot tapi itu sampajangnya telu adaan qadaan iadatan ya kumakadai adaan wattunna saloro itu mas sampaja loro to makada adaan namo mas salawat tay melo bangas sara kalau loro mopi yang penting de to panabam yang penting de to panatamo watti asam pajamuki ya ko sampa mopi roko napa batawe makade nabita demo asalayang capa wattu mimondroi mas sampajang demo salayang di apa iya tu loroe ia pana capu wattuna kotamai asarae jadi ako sampa mo kipura roko na totokong na bangasara tawe ia samopi mas sampajang ko loroe adaan mo pa ipake iya mi ko bangasara ni tay na de pata sampaja loro to makadana qadaan tanyana wattuna angkau pacidi aga iya datan kikayasam pura ki masam pajak di natakot to tuda na masikiri tapang ka manata utama masigi edua isi bawa masam pajak berejama ay na lauki pe mamaccio apa iron na sampajat tamadodo ngapalan na ang kay tema berejama meki lolongang megay ngapalan na elaw ni okoro aja takada adaan aja to takada qadaan akada ki iadatan mengulang salat. Nah, ya mikodetis sama bahasa raya bahasa gini kawakate masam pajaloro ulangi rona yolo Allahu akbar selesai ini aja tapi malah saulu itu pada mi koto masam paja sunat duha sholli sunat duha rakaataini lillahi taala Allahu akbar ya ko maka dede nasa diulang yang kerbani pada mi rona yolo Allahu akbar maka na kunru ko na mo yero deto tisang iya pasan jadi ulangi pe mga nareko takko angka tau mas sampajang na dena kedo timun na okorokun kauli sapaka i apa tau pandrita Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal maka dia tu tawe dena assa sampajang iya namanya makbami Allahu akbar gaji itu mupigau iya tapi angka mato tu baca denasu okoy kega nareko naliwan ni 40 tahun umuru iya usaha kang inang kasalawat tadi nalepa kang ilillah okomiyati munro usaha kang inang kasalawat tadi nalepa kang ilillah usaha kamatin kalepa lillah usaha kamati angka ilalang dena kedo lillah na to masalawa lori nabita iya ati ipasalawa ya na to angka to istilah na patareka ya ganasan makada nabita mato masalawa ya na to na masuk rahasia ipake apa iya to rahasia puluki nuru Muhammad na iya nuru Muhammad nabita mato jadi ako rahasia ipasalawa nabita masalawa ya na to na kada nabita salawaki alena makiro tapahannya dito na marat ko makiro di
Ya ko dita pahangi di bahas sih. Pak Rogi Matoki itu ko dita kata lolong itu. Akada salawa aga ni baca ini menibawa tapi engkau tu salawa maponco sallallahu ala Muhammad. Biasanya salawat Jibril. Magini asa salawat Jibril apa yolo itu ipancaji nurna nabita. Iya narona salawaki malaikat Jibril. Apa dia pernah jaji tubuh kasara na nabita apa imonri mani. Yana tu nak kada pamulangi ri hakiki pacapurang ri lahirangi. Apa nurna ni itu narampe matu tu kurangnya po Allah Taala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya dan kitab yang menerangkan. Nurun itu adalah nurun Muhammad. Nah, ya naruh salawaki. Bentukna fi'il madhi. Tanya fi'il mudhari, esangnya fi'il madhi bentuk lampau. Makanya makadai sallallahu ala Muhammad nasaba yoloi ipancaji. Nah, napai salawati. Tapi guys, iya kong kagagay bangun na siya jaji pada masih kita. Metet tadi dia na jaji. Yan ang kagagay bangun siya jaji ribaca kasih sebu si wani. Tapi aja na tumilaw dong wani jumapi na tumasam paja sunnah haja napai baca si sebu napai yunri mangilaw dong. Iya, jadi wani satu si sebu, wani hak si sebu, wani sini si sebu, wani salasa si sebu, wani rabawar si sebu, wani kamis si sebu, wani juma si sebu tok. Tapi ia patumilaw dok wani juma. Bola ibangun na cia jokka, ia tibaca. Angkatana melo ibalo na cia tarala, ia tu tapakyang. Namo janda ko cia tarala, ia tu tibaca. Kongka. Itu salawat tapi ya rona sallallahu ala Muhammad ya biasa salawat Jibril iya ikong kagaga pa ipamulai itu jadi siya ni masih kita patataw ni 2 tahun. Oh 2 tahun. Alhamdulillah. Iya ro masigi nabangungin nabita Masjid Kuba 10 si bawa bangungi 8 kali 12 batuna puluh Yahudi melengi batu yang kakamaci nama sumbat talamoy iya ya aku pesantren ro itamora megay kasumbagan na Cina. Iya, kalau kamal disamme nasang dibantu Pak Haji, nak beres sih. Kalau jadi, nak kau kecil nama sumbat talamoy, apa iya tu batun nama Masjid Kuba, Yahudi mak bereng. Peku cara nama bereng, iya rawatun nar malaikat dapuran Nabi ta boleh makalau Madinah, lepang si dia, ko si dia onrong istirahat. Jadi nar nak kada Nabi tahu itu bangun masigi. Nang kalingay o na iya mata-matay to 5 curing Nabi tanasawa melo imaki buah Nabi Muhammad onrong ngasih salam tegere padahal masigi ro jadi ako enggak tahu tulisi salah ko masigi Yahudi itu apa Yahudi ini mah kada onrong ngasih salam iya mah kada memaki buah Nabi Muhammad onrong ngasih salam pakuye iya ro napudan na pasipulumanan nyo ko Yahudi ro tau gimpe be de betul kan na ciam kali ka baca nasang angkaro he salang kagama baru na bawah makalelya angkaro melo na pigo melo makibwa on ro masampajang pakuy aja lalu ni palaba iya matu ko subui 30 batu ni rempaka iya naro na sangapoy nabita pa ipudanyo ko malaikat Jibril nasame ko tu rempa Muhammad na nabagi ali na nabita mon ritanga angka na lawat angka lo timor angka lo lay rempa nabita mapamulay pura subo ni rempa latu melo asara ganna to man inapake nabita mak bangun masigi ro batu na pacaw Yahudi mak dempa apa iya na ro batu na dempa range napak dakke nabita manci masigi
Yan na to nakadabatun na masjid ko ba Yahudi tu masumbangan cuma batena masumba nak dempar itu lai rempa kang inabita jadi di tawakai ta rempa ni samen masigi ta itu iya rempa ni samen nama lolomo ka apa pangempang ya tasakamay ya tu pangempang di pun na tanya tu kaya kayo lo jadi na pangempang ha? Dia tu gak tahu maki buat tanah, malam di tanah. Iya, anu na pancaji po Allah Taala, lai tarimi pitau, napa to makan utah. Degere he. Jadi bola na po Allah Taala he. Tanya ji situ kan bola na po Allah Taala, bola yonroi maringera lori po Allah Taala. Itu biasa masigi onro suju. Apa iya kutui pakadani bola na po Allah Taala mo mai ka patu bola na na tu nakal to padi tede bola yonroi ni makasiwil maringera lori po Allah Taala po Allah Taala ipapunay na sabak magay makada ale na tu yan na tu nakal to padi te ya komi ta kampo madeceng pakajaki masigi na yan ang ka kampo masala masigi na cia mu badale o kutu agi mo jama cia tu juma galu ko nanri malao ko de nanri malao na alay sarra makotiha nasabak po Allah Taala makada urus agama aku na iya urus ilino tanya urusan mo itu lino iya urusui yang penting urus agama aku kama kamir coba kare jadi nama aja gampang tapi dabani po Allah Taala aku tuh pura kimatana he kadai po tapas salamakan nga angke roba sigi melo ipajaji he ya ko salama mu menre talukaru matu wasumbangan ngokor masigi na denan ri balao ne ko madepi baloi makana po Allah Taala muso lagi kalau masigi de na jaji de yo pokoknya tak janji ngangi makale po Allah Taala ko ni ba balao jamu ni ya ti ampai pak namanya mak galuma toro pak kokotoman atau pak maripana de na ulo galungnya mana ya sa ya no pura masam pajasu bolona galungnya iya pak galung iya komandre balawe lo poda meto balawe ko sa di makali ngani moni lo poda kalau wajah ti saka na galuko maka menjasa ka tu tau na pesantren tu mandre iya tu kui komandre musolangi de tu nandre lo musapa kor galuna te de nak menjasa ka gandrusu lo poda memang kalau komiti watta mulo bela-bela sampai korode nak menjasak iya de tu nak ada po Allah Taala upancaji ko balaw lo ko mandre asena tawakai de makadami iya ro anu macarepa law muala iya dongi maka tu maka sakan nang kamana je tomak da cupi-cupi cuci amate cik gilu mi basari na to ko sulu na mako de ga capur cung ce amate sari magai na anu macarepa memang iya pada mia tu imangi ko iya aja na nak galung ini na pak galungnya maka dia ilaw do bani po ima tilaw do ngani galungnya iya nenre mo sewe wala ngisi karung bukan may ko si ratu pak galung ko wakan anta si karun na meto talingin na si ratu dito karun na dupa po iman magi man aja nang pesan nurusu agama anak tanah pangaji anak tanah pak guru mas sampajang apa den rule di posaraya ro igere tapodani pu imam ayo ko mana tu masige ko ya to sia tu tujuanmu didi bija-bijaku pada cengi bapak iko tu matu lausinga iya apa tujuan ngaku andremu nang kamu tu dalek musikaru si sebenre na ko si dihet to galutan na sikaru de na siya gat tay api mi tu nasa to matotaryo ko si karum mi mak baraka topi mak itu nilaw do nga topi we po kasi inaling apa pedale na tapas salamakan iya mi tu lolongang iya tu menre ko bola pak tapanala makun ray itu pa itu makun ray iya ko mak dompeng ite galuna bapak na iya ko mak guguy galuna bapak na mak bajase te galuna bapak na to ana pura masang kita pagaluna mana yan na tu ampay mega makun ray gimpe tapi dia nak kuat wakai deh makan jakman jadi memperingatkan aja jadi makui
makadai nabita ya makadai na paulanso apa pura ninita suruga makutani nabita makadai niga boleh ya makala balok kilalan na suruga makadai po ngalata makadai malaika ay podangi nabita Muhammad iya na bola nonroy umma mo makbagong masigi yan na ito nakada nabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nanigi-nigi tau bagong masigi o kolino karena po Allah ta'ala lay bangungan ni istanok kilalan na suruga iya namodi na sampajang iya namodi ta sampajang ang kabolata di ni tatama di tatama apa makarami na bitay bangunga bola di nakadai patama suruga yan na tu ampay asumbangi lautoy mas sampajang tapi ang katuto tau raji mas sampajang tuliali na milaw sumbangan tapi di na kalang sumbang yan na tu tau matu masesa pak tamay di ganon roy jadi asumbangi jadi masigite makabalungi tagambaran ay maballo di na marigaga makumi matuto ko tumabango aja mo na langsung guncin na misurugay tarongang itaw na panidi ay magampang tasarahkan nyo ko pong alataan sarahkan pot at simpo yang idali eta pendre makuato iyata tengeramoy masige insyaallah napanije tu warang parang pak bude gaga tu makadaki na poji kau tangkalingan ya pasakuhe tangkalingan ya bikene tisangi maga sijak na nalupai kita ko tomate na degaga tau tajampag bicara taulino degaga tau rusuk kene tisangi maga sijak na nalupai kita ko tomate iya komate ya sebe angka tau terliba aja pajan idi na siurusuk lilalakuk buruk nalupai ki imunri wija-wija milo ranungan anak sa tamatay diolo wija-wija mo muranungan na kumate ko buta chiwali ko tauleng niya muranungan butarapa ko tuoki lagi nan lupay ki apalay ko tomate ikiri lo jupanda makulya ya kumagi na talipong yan ko chapu idina denang ka nakutanya tu madisi-disi moki ka tu pak maga tu deto ga may balian denang ka makna din ang kanakutanang aja na nanata hindi na utanay akasya kal talaw ta siya reki buru na tomatot kaya matewi sila na si taon kasya kedua hindi lagi mapahang yaga makadua mitlaw masyara kubur apalagi bija-bija tanang marang wayar ni kami taranong ako tanya hindi makibor ang ibo kong aleta iya ko anak ta si babay neta pajay maka na po jika bay na ikutarito nga moto ko tomate doon nga so talong nga so yan na pura yaropa aja nih yan agan na siulan na penresyo ko Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan na pamalagambara lope-lope paca tidak dirasa cepat sekali pergi tapang kadu dayawa makomeng sabar saya nasa Makasih anyo idi makunray makoto aja takkan na poji ka lakay ko de gagay yato na poji sani makokoy ya komate masak ya dia nak bayi ni upo da me natuki lagi melo mak bayi ni palay komate aja na niya tu tatang makada maga de ya natanya idi pas sadia ngibo ko ngaleta masolang makanya makade agama ad-dunya masra'atul akhirah iya tulino darat-darat na suruga isama-sangnya darat iya sangnya darat yonroy mata na tanang iya tupak darat okuy darat na tanat na napa na parewa lo bolana na nikmati wi kenri bolata oke sorry munri kenron rongi mak darat okolino jaji aja no ko darat tataro agagata napa ki maliwasa ngoko bolata tapaham mo aja ni Sulaimana warang parang kolino de gagaya sidakang apa mega tu tau macam mi masapa dalle denis sangin matro idalle lagi masa gina de gaga pa ang kagagaya cinayan ritahan macin ki malidori ya kutana dori nga siaga nakada pa belu dori nga pada tu sa kurang sebui so di paga padahal si di juta di na parikantong
magi day nali nasaba meloy mapasipulot di supaya ang kawat din angka nali purang mali tanam mali darat mali ulawang tapi matay matu nalagay bija-bija idi matuy chala di dalam kubur itaja pilaw doang nga denang ka itaja law pasyaray o kubukoy buru e denang ka to sukuro mo kumasampajang bija-bija wadingan kay dolongan tapi ako de magat kupasan masa gitu mater rumah ko apa iya seakan kemudian teparona yang ketiga setakwa kaya setakwa makuye bisa narampe gurut takalisiden ring almarhum makadayar ya sange tepa pangkaukang ya sange takwa atim pawai ukyati tapi tepa pembuktian na okoy perbuatannya apa yasanya teh matepa kumasampajan tapi yasanya teh bertakwa kunulit kandali kang yatina iya na tu ampai magi roko meka tanaiki sian rakas sampajang mengaribit aku mati lampu telu ya ko tuoy lampu telu mato magi tanna dua na kumate lampu nah dito ka mitay ito atau kode na yaro pakai pala iya kumatangang iya katanibe pay ko ramalangi ang kaniting ang kadies buhay lay iya katani ang katoni be pay jalang kote ipasa tolita jan niyaro maga pinabang matan na ikan rusume man na chit di manijero man aga yakini makadaya ko buka ka na de panadapi watun sia-sia puasaku iya ko manre ka na nacapu ni wattu sia-sia puasaku iya ko iya napake pak balu balebe pak si bapak balu edega makalas patimbangnya iya naliwang ijarungnya na de utapui sia-sia waramparaku coba kada iya ko mak balu bale ka ulanggay ay tapi dito nalangga balik ako ngedi kupasangnya iya nariyasa takwa na rekodemu barani pigaw masalah namo de gaga pakita taulino mita ko iya nariyasa takwa iya na tu ampai makada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun nah iya tu tahu mapuasa tahu takwa apa iya kumakalimom mo ikumakjenne nakatalut tama namma idua na luway cica deka gamisangi tapi mali na pigaw iya ro nasaba nessa makadade na lappa pakitan na po Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum tulyang kay po Allah Ta'ala si baway ko kenro kumonro wallahu akrabu min hablil warid na iya po ngilabi macawe na iya uralong ede na marani yan na riyasa takwa iya kode na mualay agagan na te na sabak pakitan na po ang Allah Ta'ala malo kurang maka na memat degaga taulinong mita ka tapi po ang Allah Ta'ala tulyang kay ha mangawasi ka yan na tiya sa takwa iya makiro melo itingkatkan pikyo charana itingkatkan ilati pa yan na riyasat tau malampu Pak kata tu tahu liman nami malampu ya nang kagak kata malampu liman malai malampu batu ya tu kemudian demi memperkuat akidah iya mi akidah ya sangi akidah keyakinan pak wah ya merajing na ipake ko sampajang ya sangi akidah tu apa makanya ya ko syariah rokonna iya ko akidah yisang ini guys sumpah iya ko tasawuf mengenali hakikat diri man arafa nafsahu faqad arafa rabbah jadi telu ya ko makadai akidah keyakinan lauki makbura isangnya tania tu dottoro mapasau makbura itu dottoro dena pasau jadi aja tak kada we pole ka aku tapa dottoro pasau ya tania makbura nih makanya dia itu gaga dokter moki okuyolo bolana makanya menyembuhkan penyakit kanker dia gaga makanya itu mengobati penyakit kanker dia nak kada menyembuhkan
Ya kalau ki makburan ada nasau aja tamacai apa naburai memang ni. Tabahang ya. Tugasna po Allah Ta'ala mapasau tugasna rupa tawe makbura. Jadi isuro gitu makbura puang ngipun na tugas pasau. Jadi ko toloma dottoro ipodami dottoro maka taburai ka angka tolomita ki ko tomalasa tabi angka gamat ada pidapi bela tabura-burai ka aja maka da tapasau wila sakwa tanya salai puang ngipun na tugas itu. Tabahan nih. Atau angka hadot teruk kopen ramu ki spanduk nama kada menyembuhkan penyakit kanker degaga pak dokter ahli kanker nak kena kanker. Tak paham. Jadi si salah tuh kemudian akidah ya iya ro akidah dia nama di pasigaru-garu maka da ia tolok ko ahlak ia tolok ko pikir de na iya na ko sampajang mapamula yolo ka si tenganan talus tak jolo-jolo tate syaro nak wacaram tate dua oh iya jadi setengah jan ya si jan nama cara maka di latu na tate talu namo ya rometa to ni iya maki iya ro isapa maka da peko carana to husuk ko to masempajang manuru biasa wa gurui alalagami idi manimatu ro maka da ke gatola na wat dio ke gawat diolah manuru pure wa gurui o ko tau pandrita pahakiki dua aga-aga malak da sedin na bantu ko to melo masempajang untuk husuk nomor siddi jenne iya nama kanja mau paringarangi ko to mak jenne insyaallah magampangi husuk lala sempajang iya ni kong katau mak jenne nama kaca copang nabi sai mana sakit sesak nasa kusikai nak nasa pulang nasa ngapane nasa ne kata au dega gaya si garu-garu madari lalu pura di matahia na lupai iya jadi iya ruwita ro ia urasaka ro secara pribadi ia nama kanjak mo kahusuang ngiri lalat jenne ipasya curi pak doang ia kui bisa lima puang tajaga ia tapacing nga ia lima kupul dari sini na atas salange tapancaji lima ku lima mak baraka puang ia koto makalimo mo pacing sini na dosa angkai pura lalo kuritimu kui kemudian put talingi baraka ia timuku puang ia koto mak julu mata pak kita ya kulima atawi lawi supaya terima kita catatan amal ya kulima abiu aja lalu nanya buat terima kita catatan amal kui sapuru le sini na pikiran makaleleng buat talagaranga ya kudu cili sini na dosa pulo kudu cili kula lo kudu cili ku tapacing ya ko ajewe sini na jongkana aje kulo kono masalah tapacing po ipalisa ya na riasa jenne talukah nasabawat dirusak jenekmu tapi pak dongan na dia mungkin tatak latu asokiyama ia tu lima dake ia tu pak dongan nasabak baraka na mimato yilaw na iya kumak baraka ijenne pa namo ase tatana dito nan ribalao kupure nagis salimat tayo tu anu mak baraka jenne salam iya na tunah kada to pandite jagai wijennekmu supaya nalisari baraka pong Allah Ta'ala ya ko nalisari baraka ina agi mutahanang ya tumudupa jadi makadai pong Allah Ta'ala napodangi Nabi Musa pak kasi pak bicara langsung Nabi Musa pong Allah Ta'ala makadai pong Allah Ta'ala napodangi Nabi Musa he Musa aja musalah kanga betungan na aja mau sesekali na paya monroi mapasandre atas salang narikonakan na ko musibah na digaga jennekmu jadi maka dia pun Allah Ta'ala Nabi Musa rona poda aja mau sesekali aja to na iya monroi mapasandre atas salang narikonakan na ko musibah na digaga jennek aga betungan na iya kung kajenne natay nakan na musibah tanya musibah itu baraka yaling ko pong Allah Ta'ala makanya natin nakalato pandrite dito gaga tau mak jenne lay tipu gaga
Kagayasan katu biasa tahu campak niya ala gagana. Yan ang kamo jenne na tayo de na kan na tu. De na kan na hypnotis tu tahu ang kay jenne na. De. Yan na tu na kanabita ko melo ko salay bola jenne ko. Melo ko lo mapangajian nga jenne ko. Nasaba sinin na tahu ang kay jenne na. Sinin na tanan onriye makalekja matasab de manang iya tu. Karena wudu itu adalah dijaga para malaikat. Yang kata tu baraka na jenne tanya na pikir tasawuf na ilmu hikmah. Ya kata pura mak jenne ni baca na don na jenne ero ulat tu idon na jenne ta baca surah al-insyirah alam nasrah takka lima taminre ya kong kawe lari loko capak na siku ede na tak denna angka tu lari loko capak na inga jatuh tu tak denna lelewali ko capak na siku si bal ko capak na inga talayar talo ko capak na siku magele tu magele-gele talatu ko capak na ingata bacangi salawa na pinimni itu minu inatiasa baraka jenne de tu gaga arwane na kanala masyahwat ya ko yet na pa papagala nyawa dia na marigaga yang kedua ya kung kataw na lolo la sa poso ya tutu pak burana itu yang dimasuk dengan barakah wudu tapi tanya rawai miti tania ia mak dake okosiku echa tak denna si boko capak ni ngai tapi akalime mak jenne to mau pak ko pole ya tu tak cicam tidak selamanya tapi biasa tidak magele-gele tepelipah kuah padahal pak burai itu bahkan engkau runtuk ko penjelasan guru tamakada ia kong katau manang suruh minum itu doakan untuk punya keturunan tapi dia itu katau manang ko wakadi iya ini tau manangnya pegai-gai sumbang atau ko masigi pegai-gai iya ko si di juta nak direte tak bereme mani di 2 juta apa masak yang kami lau doang ngi ko mate maka danure ku pajaiwi daya gaya tu iya miampai tumu bapak melo imala mana upasa memang ni nada kota di maki buarangi wakka paale taman rasa ki makir masa ki makada mate pi napa melo bawangi de gaya tu yana tu nakana bita bikini ang kalalan na tau mate rewat ko ti patuoy cidi ba menilaw melo mi masumbangan ni waramparan na saba dega ga amala isappa malak da irano nga mananu nga kecuali amal jariah ya ko menre ki umrah ya mi ko tolo umrah nang kapalan na ya ko sisa bumi apalangi lolongan ko tolo umrah de na tatamba itu ko to rewat to liam itu sisa bui cata ya ko to rewat na pole ki di umrah ko kurasi ya tu lete siki curiti meki tak desi ya tu kurang ni ya tu iya aja lah iya tapi iya kota pak deke ko masigi salaman onroi tay mas sempaja masigi de na paja lari apalanna maku itu ya na tu ampai ibangunga bola tania tau mak bere jamaah tau mas sumbangi na saba apalan na pak bere jamaah apalan na imangi apalan na pangurusue ipasipulu nialet tau mak bangunge tapi de dikurangi apalan na yona tau itambai ni iya maku itu iya kinetis sangi pak na de gaga ini tu makwam itu tutungan dia tu gaga ya nanya tu napahat tay pak de na kinri melolo de tamate na pura ya janceng na to jaji maka ipatan tu dale ipatan tu ajalangi ipatan tu jodoh na mana satu pura ipatan tu ya ku ipatan ti ajalangi maka di Allah taala waktu mu jaji tu maka 60 na tang umuru mu ko ambo upa lola no kolino ya ko 10 ni tau berarti 50 man itu tau ya ko 40 ni tau umur berarti 20 man itu tau lola aja na ya umur talaba ete ngera iya capak nah Mega apa tu ulang tahun yang ke-50 10 mana tu aja nene tu 50 ya tu kurangnya murekeng iya romonro ya murekeng ya na tu nakada nabita likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain umatku ari ngerako iya tu mega mola 60 na 70 tahun iya tu mega mulai betongan lah angatta kokoro
60 na 70 tahun. Yan tu ampai ang kapak dong. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balik. Magi na pakai wa balik. Pada piri kak pun nasabak mega tu tahu tak den na okula sabak. Onron na tu marono pau tasa ekula sabak. Jadi talengak baraka okula raja si bawa ulas saban. Napa tapada piri kak ramalang nasabak mega tu umat na nabit tak den na okula sabak. Nasabak okoti tu nisfu Sya'ban ipat tentu takdir gan kasih tahu mengulung yaitu ampai mapuasa ki oko nisfu Sya'ban. Nape ko mangaribi baca yasin ya katalu pamulangi ilau itu milau doang ni palamperi umur kedua ilau doang ini atau masih podale yang ketiga to milau doang asalamakan ibaca katalu. Tapi mak baca yasin mote ko di angkat toje tu tahu matiang ni tema baca yasin bil agare iya. Kemudian yang kedua aga pabantu di dalam sempajang iya urasaka tosat dini megai kan pak guru nggak tahu pandita tapi ini yang kedua iya koto tudang purani mas sampaya sunat datul masjid tudangi tabacangi Fatihah nabi tacicang ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah tabace Fatihah pelan-pelan napa asyhada ki kupurai papade ko syahada to melo mate ibayangkan ni alewe makada makwa matu ko melo ka mate upako syahadaku napa ibaca Allah akapitu napa ki makat dek pasi sumpungi makada Allah yan tu nah kada tau pandrite pasi sumpum memang iriolo temap pasi sumpum makada tau pandrite pa hakiki man zakarani nigi tau mari ngeralo ri pong Allah Ta'ala mingeral tapangolo memang iriolo yo pokometa mamasigi naitay pelo nasipolo wah kamat ni tahu na napa na dempora napa mata utama Allahu Akbar dega kinri melolo si sambung ia lagi makanja pangatan na maraji mapangolo palagi ko kirumo pitimun pura mapada rumpu na dega tapi kamu tahu kapan itu jadi pakanjaki iya pakanjaki iya naro ipake oko ni ro tau mapangolo dun rupa tu angka tau ko masampajangi ina naitai haale na menre oko lagi angka tu yan na tu nakada Allah ku akbar wah may mabela-bela malalang iya tu iya pak naitai alena angka metoda lelena pak as-salatu mi'rajul mu'minin iya ro sampajange merajana betungan menre yase naitelena iya na tu benar Allah naitelena angka pakai ya tapi makadami mati nabita tegere anta abudallah ka'annaka tarahu sompai pumu sanrawe-rawe pada komunitas ayan na ro tapi makarawa marajirajingnya tu stas pak liwa belana nalingi dasar nabita kedua fa illam takun tarahu ya kodepe mulai ya rumuita pa innahu yaraka iko banna yaki makada naita ka puonge ya nama gampang aja naidi menre tapi yaki bani makada naita ka pada kong kasih CCTV makada naita ka puonge makanya mangiatu pak di na to makada Allah de makada bami Allahu akbar naita ka roko naita ka suju makanya mangiatu marukkan anak imon ritannya urusan
Nasaba maka na mo na ita mo ka po Allah Ta'ala nang kalinga ka mabaca dia gagal masupul riti mo kubakka nga toati riolode na panok bari ati puranesa po Allah Ta'ala iya ko iya to napakit ay na makanya mo iyo po ko iya to menre rati ha bismillah wah marukay na nailiwat China ha sa makaruka paganggu-ganggu dito husu padahal na mo din na maruka na dito na husu alasannya tuh gitu jadi tapahangnya iki kana tapake maka dan kato kana lelena angka mato ya ko yo nak menre dalelena as-salatu mirajul mu'minin ya tosi ya ko ya wewe aga dalelena wa huwa ma'akum aina ma kuntum angkay po Allah Ta'ala si baway ko kenro ko monro iya naro tapake namo kenro ka mangolong kay po nyoko to iya magampang yero dena na to menre layase pa angka mapuraw runto pa ako tulalang ilaw siwa masigilip pa nga masampaya kaniman na Allah hu akbar iriya kata direto na uwi na ulangi pemang Allah tapi jamaah na ni sato na chilling nasa tanya pa betul kan na ulangi mo batu-batu kayamanan na jadi aja niya lay makong kataw makoro nasaba napasay ali na menre papahangi makadade iya ki bawan no iya ko to yaki iya pagkatan niya ngi alewe aja na hindi makatan ni tapahan ya ayun nuli maragi na pahangi bahasa garo diupake na maringa-ringay pahang pada ko ang kaanana ya kung kaanak tatolo joka ya ko ale na makatan ni wilimata magampat tulap pa tapi iya ko hindi makatan ni wiliman na dito nalapa tapahan ni aja na hindi mangolo tilawi po ang Allah Ta'ala na ale na warakan ni apa iya makatan ni bitonci na ati alena ilawi aja na supuluh kor yan ito nakalayamu kalibal kulub sabit qalbi ala dini kawala ta'atika jadi iya ko hindi meron mangulo ay sila daki alena tilawi po ang Allah Ta'ala po ang aja tapalapa ka puluh koridi yan na tupat tareka manin siya daya ko kata berei na pasidepi indok liman na pak jelok na napa Allah dua jari na palempu telu jari tama dua jari malempu na tanrai na pasitanrai dakna nilawi maka daepong aja talapalepak ka poleri paringerang lokoride yan na tanra aja nila pasang yan na to nakada dua tamas sarang telu tamalaysang mak jallo imatu indok lima si bapak jallo ipatadang dua tamas sarat telu tamalaysang oku itu tahayai at tahayatu itu assalamu alaina alewi wa ala ibadillahi sholihin ya to apa onro ngajalalo talese kenro Allahu akbar aja talese ko to takdepi pannawana-walinota ya ko mukba ni paringerang lauri pong degaga paringeral ya na mukba tapi ya ko mukba paringera pa kalinota di mungkin tingara pong Allah Ta'ala ya na tunah kada angkay na de inangka angka to mah kada ya sange maringerang ya ko de na to maringeran itu betul nga ya kode na tingarang sewa-sewa tingaran itu puangi ya kode na tingarang puangi mukba dituliangi kung gataw makala tingarang puangi wingarama to motorok ko tau pusa na ito di na ulay masih di paringarang lori puangi si bawalok kuliangi makanya din ang kanameta to tasi sa mi masumpungi ito yang kedua kenro usahakan na nabatu ya ko makadaki inni wajjahtu wajhiya lillazi tasumpung ko inni wajjahtu tapangulo kenropi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salah baca kami ya maka makamaki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ko makadaki iyyaka pakai tasdid maka dia betulkan hanya kepadamu aku menyembah ya ko makadaki iyyaka na'budu setan ni usumpah
Apa iya tu iya ka setan. Jadi kung makadaki iya ka na abudu iya ka nastain setan nyusong pa patom yung rimin law tulong na makaday malaka taupusan na ini. Makadaki alhamdulillah segala puji. Ya kung makadaki alhamdulillah segala amarah dan kemurkaan. Ya kung makadaki ihdinas sirata sok tunjukilah kami jalan. Ya kung makadaki ihdinas sirata tunjukilah kami ujung pedang. Capak bangku na tu ilaw. Cek dek bawa ya tu ampai aja lalu tabarani mancaji makode nama kanja. Aja pas imangnya na tapal yolo aja lalu kapo tu tau napai talungas sumangaji tabah. Cina gampan nasab. Wah aja lalu aja tercapai. Iya tu ya ampai ko masampajang atu dules seri tu imangnya benerin. Beda-beda. Anak guru tu staseroli kalau kum layo salah kami imang masa kalau tola itu sampai tu lilese ke ashabul yamin lau kana cek deh iya tu deh nawat di barani tatongo ko timonrin na imangnya pak ko deh ga bacaan salah kami bacaan imang itu 5 kalami agak patujuh begitu tapi iya tu onro makan jalada pak pamulangi paresah. Tapi hati-hati ki mon rokok-rokok deh kagak bahaya tuh maki itu jadi penting sampai kang ini imangnya marek jitu zaman marek jitu iya tu ampai kong kai mangi gaji rajib patu kasih cicengal patapang katu tahu maka dah man gaji buta iya cica milih nalau padahal iya tahu maka dah ya ni ku jumain angka rajib patu zaman imam iya upasangi iya tu imangnya tahu na pilih matu tu puang Allah Ta'ala ko tu kamput tak iya tu ya ampai dia melo dok lo ka ko cara-caranya maka talingi pu imang isa na kampung ni suruh mengilau dong aja na di ustaz na cita-cita pada masa aku cica misi tahu mukba aja na alin ni pu imang na tu mangamimo na to siya curang menemu tuh alina na mengilau do apa alina misangi masalah anak kampung iya nama gampang mo jadi risap wah iya kok kampung teh yang kedua telu masalah mesti kita paket tak iya namuti tamay mi kampung padam itu malaikat pak nama gampang itanray mak guru ka padisa ngoko guru ta ilmu hakikat itu maka dia tu malaikat magampat ti tanray iya nama komegay malaikat tu magampat tu matinro iya nang kaunroyon na tuli makanya masa di papinat dinge pesaman tu matinro angka malaikat na tu ite gare ko jumai weh menre na to apa katok ba kumimbar sa manay sapu matay apa tamamanan ni malaikat pamasewe tu malo onrong kaya kasi waktu tu masih jam tinro, ya kau tu masih kiri. Mana terima aku mau lari bilang pilangin tak din na bawa. Kaya kapi, kau tu mengaji, napai dua lampas si garu-garu ni garisina. Kadulu mata magi je na, kaya je lo garisina tak denge. Karena itu resonansi. Ya kau kamu kaya kasi waktu nareko subuh. Yang kati kau purai batawe palawangan nak bangik kamae silada kita hari cakarudo kau tu nasaba mengkai tu malaikat. Iya nang katau ko subuh nang ngaji tahu nasa jolo tinro mo pacinampa deto panasalawa ele pinapesat dingin itu dena oto iya karena resonansi malaikat iya na tu ampai kong kabola yonroi na cia matinro mata masalah itu bolam mai gay setan na tu ne malaikat ya to nang kabola macake-cake yonroi to tama tapaliulu cinampa na tak de paringarangi damu ya tu bola makanja na iya tu bola makero ya na tu nakanabita la tajal buyutakum maqabira aja mo pancaji kiburu langi bolamu ni kato yamparan tau masam paja sunna aku masigi kasaba na nabita ko manang masigi masam paja sunna suyolo na loro ki masigi na jame monri na loro iya na lo ni yamparan aja mo pancaji kiburu langi bolamu bawangi sampaja lokoro bawangi baca Quran apa iya tu boleh meloi pak baraka iya masih iya mak baraka mo nonri teh mak berejama iya tu bolamu masalah kamai iko tu monriwi ya narakalata ja'al buyutakum maqabir nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wasalah terangi bolamu nasab baca Quran si basampaja
o koki bolata mas sampajang, o koki bolata mangaji, taparewa sampaja sunna imon rines sa lobolay, aja no ko masige tajama, apa melo ki ko mabaraka ibolata, pa masige mabaraka ni, apalagi bolata mega setan na, apa ini matomaki buah kamera, o kilala kamera itaro esebe, makaga, o kilala kamera itaro esebe. Ya kota tama wesi aga dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais masuni jinge kenri lo lokui kamarae iya jadi di matosus sele tu yana tu namanya kala sama kalian lihat tonroi di kamara tamas sampaja onroi mengaji onroi supaya angka baraka ilalan Nabi tanam para sahabat nade na sampajang na tarun ko masige sampajan na kumana ro na jama sehingga makin Nabi ta parewa yan tu nakato pandita masarolak di ko sampaja sunna ukpi boleh ijama aja na ko masige tu penting si Janni pasta tetal magi bu aja na ni paliwang masila-sila nggak harus itu menona pak saya tadi subuh itu tiba jam 4 saya 27 hari tinggalkan rumah dari Timur Leste terakhir dari NTT Atambua ke Timur Leste baru ke sini saya masih tiba itu jam 4 makanya aku udah dalai pasawa ya merasakan alhamdulillah saya dapat jadi tanggal 20 itu sona napakarewa macene ya nak mana subuh wang keletuk jadi mampasitaru alhamdulillah tapi ya cara aku telu loro ko ya sara ko amani ko palia isah jadi milo adam panga iya ko degaga cara ma ku tulle malam pamula na latu capa na ci di bawang upasangangi ci di upasangangi tak kata ni masai aja lalu tasalaiwi sampajangin namo maga repata namo maga susata apa iya ko puramu itajama angka ya penangkurang untuk ilapor tapi iya ko degaga tajama man rasa kiya ko makadaki makko ami bateku jama ipakwani na naisapo nga Allah Ta'ala makada makomentum tepat na lacundeke aja na mega cincolata naisa kada seko mematomi yang penting ta maksimal kami maka guru ta kali sidendrek itimbang makapai nak tan ritimbang anu de ya kong kamu jamang kay tajang ya ko de kamu jamang de kay tajang de usapaka ya tu kong kataw makada ro tu balalin ro de kamu lolong ako de misang-isa na sampajang kuda bani makada tanya gapi palolong akong kana balang iya nang kay yang penting ta jamay iya ko makadaki marepa ki deta sampajang aga memang je tapi go ta marepa maka da tomak darat tomak galu tolo pangimpang aga musapa ko pangimpang ulo mapangimpa si mo magalu maka da dalle salah-salang itu kapa muasa malupai itu mangotoro dalle gara-gara dalle musapa tak balik salaiwi itu anu musapa loko ko mapunay dalle ilauni napako jokka yero ko makadede paulet tanya tu stas iya pe tapake we ameraja ki asos isra ki asos maka dapat ko carana iya tu nabita napawi po ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa pulukki masjidil haram loko masjidil aqsa aga batungan na tapasi sumpungnya makadaki padon na masam pajal jumaki tania kameman ni makadoko ka matu masam pajal nasara komeki joka ko bolata asam pajang ijolo maka demiki lo jupanda maka insyaallah matu okko ka masjid rayana baru lepa masam pajaloro jadi ya kota salai bolata takut kecelakaan okko pare-pare ci dini pakutanana po Allah Ta'ala kenri pole ya rotaku kenri melolo maka da pole kui bolana masam pajang melo ilo masjid raya baru masam pajang maka de kecelakaan okko lalangnya maka de po Allah Ta'ala isa suruga yaitu takku yaitu yan nariyasam mameraja dari masjid ke masjid aja tak ada kenro ki matule pamanre apa ya kole pamanre itu takutan maka da kenri pole nasa pole bolana kenri bolana nasa melai warunge tania Israel itu tania makanya disebut Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa usahakan itu disempajat tunrui mapaletu
maka da ukui pole masigi ukui romatu masampajang ya naro ya matutu ya asang sujuk pacapuran na sampaja jumaon na sampaja lor atau kami maniati masampaja ngasara ya naro ya sampaja tepat tuh nasabai pasi sumpung mataru namo loki galungin namo loki pangempangin tatak ki loko sampajangi apa pura ini akan ia ko takut mati talolongannya palana ia natu pasabaran atau kakal di dalam surga padahal terbatas sama lah ia ku ia tu tapakin insyaallah selamat ki iya akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.